Dipu Press Club amai phu borsing rong paraphan Diamond North East Award anong kepajir. Manja town alo Manja Press Club ahin pen dustbin kepajir pon. Mongol sing timung chitong dun dedet alang lipen inut Mongol rong pipo abang pu angbong Karbi recho ahin pen kachingwai chingsai ponji along. KSA Bokajan District Committee atum cipatir pipon si Ru Samson Singh ingtia kumlin kang pupon. Rongket he hawar kang thur amaya atum penta Ru Samson Singh ingtia phan chiki modun. Nijang Karbi Anglong hamren along ta Ru Samson Singh ingtia phan chiki mopon. Scientific aron pen hanwe longhong wo chelong ke pangreng ponji aphan seke ki pipon. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjita Birta ton pen. Thang ni phai inkora troxihara ni Gopur Biswana District along All India Journalist Union ahin pen Dipu Press Club amai phu borsing rong paraphan Diamond North East Award anong ekipi ke pajir pon. Alangli borsing rong par inut thek ser khaya phan loti kimi ke paklang pon abang phu hok pon si surihini ra inkora hini aningka na pharman North East Diamond Award po anong kipi pajir pon pu si All India Journalist Union Regional amai phu Dr. Kukil Borua ahin pen pangdak pon. Lapen adun thu pangdak pon non lapu ke klem pon bom ke dam pon bom asonsi kaike ra daphan klem pi pon bom poputa ning chepathe pon Dr. Kukil Borua asang ho. Pangrumpet patumi Gopur Kanaklata Bhawan along All India Journalist Union ahin pen Arunachal Manipur lapen Assam hawar angbong kaprek asai lapen journalist aphai bang inkoira sirkep atumaphan nong pajir pon. All India Journalist Union আজি মোক গপুৰত ডায়মণ্ড নৰ্থ ইষ্ট এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰাৰ বাবে মই অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ, অতিশয় সুখী হৈছোঁ আৰু মোৰ সাহিত্য ৰাজ্যৰ প্ৰতি বা সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মোক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ মই ভৱিষ্যতেও সৃষ্টিশীল কৰ্মৰাজি, সৃষ্টিশীল লেখনি মই লিখিব পাৰিম আৰু জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়নে মোক এই বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে মই তেখেতসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Dipupen Agosti Ningti 365 News India. Tangthang ipai inkora nerke barani Ru Samson Singh ingtia phan kachiki modun arani ti Pachethang Manja town alo Manja Press Club kongchun bang Mongol Singh ingti ahin pen jalin ponsi Press Club klem bang puatu dustbin ke ron mati ke pajira sai ke ding pon Manja Press Club pen ke mang pon laki Manja ahi thi alo ke ter ke hai hui power jam je det pen bang so dustbin along ke power vet ji aphan mang ponsi ke ron pon lopusi Manja Press Club kongchun bang pen than pachini pon Pini labangso dustbin ke ron ajai megalong chitong dun Manja Press Club kongchun bang Mongol Singh ingti dun mai phu Indrajit Teron Hilson Rongphar, Rapchun Bang Joy Singh Sinar, Amir Bey, Organizing Secretary Juneson Rongpi, Financial Secretary Alvin Timo, Robinson Pro, Saihem Chun Bang Rajesh Hanse, Dihin Rimbang Momita Timungpi, Sumitra Teronpi, Lapen Kaike Manja Press Club along Kacherap Chito Dunver Abangpu, Chingbong Rongpi Diori Lapen Rajesh Krosita Chitong Dun. Labangso ke klem ke damalong Manja OC, Monju Gogoy ahin pen Manja Press Club aphan RD Dojot pen Kachoro Sikami nang Pajir Dun. Manja pen Rajesh Hanse 365 News India. Dustbin lonang pu penitum executive long pa passport ating pen pini 28 arni Samson Singh ti det university along Pachethang nun si itum Manja area along tins tame Manja bazar town area itum dustbin kiron la kunat sikitche ki ongma hadak situ ron pono tase ningarong pik lo lai chela puson kam itum ki papleng pono pot tase la sona thalong sin itum dak Manja PS tum stame itum lo cooperation dolo cooperate dolo apen itum mesen pen pichun kono lo Manja news channel ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যেটো পদক্ষেপ লৈছে Manja বজাৰখন ক্লিন হৈ থাকিব লাগে তেওঁলোকে ডাষ্টবিন যেনেকৈ ডাষ্টবিন ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি ৰাখিছে তাতে সকলোৱে যাতে জাবৰ জোথৰ বেয়া সামগ্ৰী ডাষ্টবিনত পেলায়
ৰাস্তাই পদূলিয়ে যাতে জাবৰ জোঁথৰ নেপেলায় আৰু তেওঁলোকলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ Kidamtang apor em Mongol singti munglapen Mongol rong pi bang hiniang bong lam ki ke klang penajok rong arak along lam hoi chipilo bang sojok thang ni phai ingkora trok sihara ni kaching wai ponji aphan arni hot ponlo bon sitame em Mongol singti munga bang chitong dun dedet India Karbi Anglong district Hamren constituency ke parlo em Mongol singti munglapen Mongol rong pi bang hiniang bong kidamtang thang ni phai kre trok sihara ni lam ki ke klang rok aputhak Mongol rong pia hin pen rong arak along lapen Karbi recho long an lam hoi pidam det si kaching wai ponji aphan pachini damlo lapen labangso kaching wai mate lam hoi aputhak kaching kiji aphan arni hot ponsi patumi thang ni phai ingkora trok siara ni kaching wai ji aphan arni hot ponlo bonsitami patumi Mongol rong pi pa bang phwa bang ke chetong damlo lapen pachini damlo wai phit sitami em Mongol singti munga bang thang nara birta avipin pusi rong arak pen than pachini pon Totang te rong arak Karbi recho pen alamthe arju pon iksenang Tagala pueblo de yo la como un pieto van lo son la pelo lo amasi no talong que teglo ga popomasi van nangli si peklang lo mati aga non pini van veda tamat la solam pata bang si mo je ai krem lo ma van veda lo que vai de xedel masih itu ala nama kama bukan ada orang sila membuat sapol kuidet motorik kerja pok kerja sinar ket la podo de la si handubo ansi yang ay tekjolu Pini bang weda la pot bangge kopisi nangli kan kuide bang weda la lama ke putek sesa lo ke bang nangya polo bang weda la masih bang weda la pata ke tan jasta bang nai arot lo ko pot te bang weda nang la para pot mo te tumla ana makam do ya kan non cinta ning lo mala mola ana makam adak do te la si aro hang chupo puson si yang aja kyong la mol sing ti mung kopia kam do pensi pini bang ye der na Kini tu ni dalam ni jumkan, akan pipil ni gitu, jangan wes yong tu ni, kita ani ke asal ni lah kosong ni bensin, antu reporter macam mamal ni lah langsung net pindah lo, bang weda masih kita tengok oleh tu lah si atau kawan ni yang dua pon, lah si mula anak makam Birta la Nelitum non anak mesti nangi mesti itu nangi tentu itu orang tak itu nangi itu lapan motor sepukar nangi tak tarik nandai lalu masih lah so Hamren pen Rostom Ingti 365 News India Pini thang ni phai ingkora ner kebara ni ingdeng trok si kebrapli ru Samson Singh ingti Karli ani pu pache tondun si kachikimo pona sai KSMI phu Simeon rongphar ahin pen Japon lin si kachikimo pona jamek dengpon Pini labangso kachikimo ara ni pu pache tondun along ru Samson Singh ingti akumlin sitami ingpu pon Dr. Jayanta rongpiari dengpen lapen alangli long chirap chetodun KSA bidisar laichan ingleng lapen arisang hotum Adun thu chiki mo sai pachun pon etaphi radamai pi kepedo pon ahut kachitong dun alu hisar puaman pen Dr. Jayanta rongpe hin pen ru Samson Singh ingti alamo Clark tak pen kachitong dun arad atuma phan than pachini pon Bokajan pen Bisnu lekthe 365 News India Pharo Krisir kebra kep aningkan ru Samson Singh ingti pirthe hachelo bonta alangli kaike klem kedam kemisen ajok non puar ni anta alangli phan chikimo nang verlo alangli inut kemisen longri longpat cherai koma bang phulo
bonda alangli kai ki thi hega jok alangli ke manga kam plengun ederlo bonda alangli puthot pharok krisir kebra plikeb rener kep aningkan alangli pirthe amonit lapen apiso aso aphan che otekangsi sangte chu endam juilo labangso jok pini ru samson sing ingti aphan kachikimo ponalong che tongdun lakhaing koi bai thalang soem le rup sing teron hamren municipal board chairman biren tiso socheng vdc chairman roman pator hamren soil conservation chairman ronjit teron hamren cooperative society chairman joy singh ingti hamren fisheries board chairman joy singh crow fisheries officer sotro pator hamren branch secretariat osd sona singh terang border board chairman richard hanse socheng bjym amai phu pritom rongpi ward number 4 commissioner lohor singh krolapen kethekiding atum cherap cheto dunsi labangso amai ingsam jin pen ru samson singh ingti aphan kachikimo asa yangdeng pajut pon hamren pen rostom ingti 365 news india Pini thang ni phai in koraner kep arani rong ke the hawar kang thora mai mate thi hek pen RHKA atum pen patir piponsi ingdeng troxi kebrapli angdeng ru samson sing ingti pirthe pen kachi otekang arani pu pache tondonsi karcho mate kachi ki mo asai kideng pon Pini ru samson sing ingti aphan chiki mo pon asai along RHKA amai phu mohori rong phar ahin pen jalin ponsi ru samson sing ingti aphan chiki mo pon asai pangcheng pon adun thurada mai pialong mai ki phalam the pachini pon kongchun bang nursing rong hang lapen mai chari pon RHKA amai phu mohori rong phar ahin pen lapen pinia sae long chopha pon aluhi atum pen kache tongdun jotno singbe SDB sipson rong phar rong asar borchan be rong asar Rup Singh Terang Mukam Academy Principal Sipson B TNB Headmaster Samson Timung Lemstun Bang adun thu aron aru atum pen kache tongdun Lokhimon Sangha aron Hemphu Mukrang aron Hemphu Doneswar aron Christian aron lapen Pirasinja aro atum che tongdun si Pini labangso asai ki deng ponalong Ru Samson Singh ingti akarjong harchiar nam arnialong karjong harchi ingthir jirpen kidodun rengme senji aphan mate karbi karbak akhai aphan non kevang ji apor akimi atowar hirjume nangke papidun ji aphan hirjume ke hang asai deng ponlo Sarupathar pen jotno singbe 365 News India anikan bangta samson singh ingti karli ani kitalon pon padover pining pen anke ningkan ke thom nelitum kitalon lapen labangso kitalon long nelitum Christian Lokhimon adhorom hemphu mukrang adhorom lahai pen sigahang pen sinelitum karchu dasi lasona karchu nelitum karchu inang kok adima bangke lahelo samson singh ingti alangli pirthe du unangko Karbi Anglong aphan ilitum aphan isi jila mande district ilitum phanang hang pilo lasonang hang pi pen joine ilitum council isi chilong lo halaso council long ke chengsi labangso assession long si number adorso village model village pukiseng halada khenlo decision ke encheng laso ateng pen si nelitum ta number adorso arong 1952 aning kan nelitum seng long lo labangso ke seng atum dharmo sing be elabon bupong rong phar singing ti sarthe rong pi mairan lekhe laha alangli tum hello la alangli tum non pirthe long ovelo sitame alangli tum kimang alangli tum ki claim lo bangso ki ba pleng dia phansi nelitum non anikan wangta non uwe ki mi ki thur mi atum kaduk ka we rong ru sarpi sarphu ki bi ki thia klimang phar thur jok pen sin nelitum la samson singh iktia phan nikani sekpen la February thang inkoraner kepanike nelitu karchu pon paduwer padudu lapen ki wang jilang ta nelitum anso se ki padu pon tu tek ja phan nelitum kai kita kabor Thang ni phai inkoira trogara ni manager golf pig kam poultry farm dipu veterinary department atum penche patir piponsi sai chutikiara datum aphan training mate seke ki pipon bangso seke ki pipon lake scientific arona teng pen kopuson pensi longhong hanwe wo chelong ke pangreng pen chenglok kapre ga son kopuson pensi kalana ke lang nangji malapen kalana penale ke longji ma hai hui than pachini pon
labangso seke kipi pona maya long Karbi Farmers Association atum cherap chitu donsi sai chutikiara datum phan aning parung ponlo labangso seke kipi pona maya long Chitongdun District Veterinary Officer Diphupen Dr. Dilip Mahanta, Manager Golf Pig Kam Poultry Farm Diphupen Dr. Hombari Ingti, Manager Fooder Farm Manjapen Dr. Larsika Hanse Pilapen, Manager Feed Mill Plant Diphupen Dr. Alina Terangpiatum Chitongdun Pen seke piponlo bangso long chirap chito dun KFA amai phuting ku ingti dun mai phu Robinson Teron kongchun bang Soron Sing Rongpi rap kongchun bang Samson Tokbi dihin rim bang Robinson Rongphar sai hem chun bang Sonjit ingti Jenbi Mohan ingti mai phu pak long kamaro atum chitong dun pen misen pen mai pachun pon News Desk Report 365 News India Pini Abirta ke lapan sekang ton iglo ajo ke me kardom